CCN in nan kut kan in tlaih than ha thong hi kul le thum hniang na nga thong chim na kan rak ngai lai Malaysia a Myanmar mi zakhat lang tel in ramdang mi zali lang an tlaih na timi thong tel in an hnubik thong theih khawhmi pul chim na kan rak ngai lai cha a adong tiang ngai piak ding in kan in som na Malaysia ram Kuala Lumpur a phungning lo in khusa Myanmar ram mi zakhat lang tel in ramdang mi zali le kulanga tlaih an tong tia kan thei nihin hyang na nga jing lei suimalam pakhat in pali tiang Malaysia ram chuan vo ngai tu tha jang somru krong ni cheras tai khan ha chu an lu no na I phongning lo in khusa ramdang mi zali le kulanga chu an tlaih na tia Malaysia rambun the sun media ni alang ter tlaih atong mi chung a pa zathum le som sari le panhi le nu som nga le pathum anital tia Kuala Lumpur luwin mu chi chai ye thana director Samsul Barin mu shin ni chim tlaih tong min ha chu Malaysia ram bu ke thong in a an kwat na I pauma sanga ti ka nge le pauma ti ka nge in ta za chui an salai tia thai asi nihin cha pa ninga zan lei suimalam prokronga chinram kul Hakha Khuapi pido ta sang BEHS 3 Sianginn A Kang tia tol chung mi sin in kan thai mai hi Sianginn a hnubik song in kang ram a thok in khat chu a ciam di chang ma akak nak in hi ralhrang pol an rok nak asi amma ralhrang event nak cha a tia electric source seeding in lang a an chwa tak mi hri an na thli a hran ruang a pakhat le pakhat in hor in tu bantuk akang hi asakhaw men tia tol chung mi pakhat ni CCN na achim Zaironga akang timi thong fyang thai kho asari lo Hniang nan hi zinglaya kayin ramkul dimo su fru su lampi chung SAC ralhrang le tol chung hriam tlai tang ti phukar ka do nak a KNDF Battalion 19 in ralkap do ta du kho chat Nunnak aliam tia KNDF Battalion 19 ni nizan hniang na li a athan ralkap do ta du thla nak chu hniang na thum a an tua I uk nak chalo le SAC ralhrang kan do chu ama leo le ramlami phunja Nunnak ape tu ralkap do ta du upat nak le tan tak mi chung khar na ngai chat an shompi nak chu KNDF Battalion 19 ni man thlak cheu khat ni an lang ter Kayin ramkul KNU Brigade 5 uk nak tang hunma a chapa thlachung ka do nak veiza le somret le vei kwa achwak I SAC ralhrang za le pakwa anthi SAC ralhrang zung pathum an ro SAC ralhrang moto pakhat an ro I SAC ni amhan mi rang somli le pakhat an tha na tia thai asi Chapa nakhat in na somthum le nakhat yang a KNU ralkap le SAC ralhrang ramri hak ralhrang BGF kar kapni ka do nak veiza le somret le vei kwa tiang achwak SAC ralhrang za le pakwa anthi I somret le panhi ni hliam antwar tia kan thai ka do nak chung a SAC ralhrang zung pathum an ro kho ma leng a SAC ralhrang ral do nak thilrin ha le tirol pol apar tu vigo mojo pakhat song an ro tilpor nak I an man mi rang som li le pakhat an thi I rang som thum hliam an twar tia thai asi ma ka do nak chung a KNU ralkap pakhat ni ramlami phunja a Nunnak apek I KNU ralkap panga hliam an twar Chapa chung a SAC ralhrang ni khote leile lo tuan nak chung na a hriam ngan vai hlei khat an ka I ral tuk nak wallong in bom vai hlei ni athak cha a tol chung mapi panhi hliam an twar tia thai asi Sakairam chen jamu Pengkomh Khuapi in ral azam mi khawhmi na chu nizan hniang na thum a khuchung a kirkho asachang tia khawhmi pakhat ni achim
Aluan cha cha pa kulatum thok in Khampat Khuapi a mapira kap na le SAC ralhrang kap ni ka dau nak ronga Khampat khua mapi na chu kale miu tumu le adang khote na le ramlak a anzam na Khuapi te in azam mi Khampat mapi na chu anzam nak na hlai ni arau nu Hniang na thum thok in khochung a kier kho asachang tia thai asi Khampat khua byak nak lei council KCC Intro ngai tu na ni aluan cha Hniang nan hi a tual chung siam tlai ralkap na le SAC ralhrang na chu chon berwa nak an ngai na nu a kamni na tlak nak in khuchung lei kier anga hi asi Khampat byak nak lei council upani Khampat khupang mapira kap na aton masa na I bia an irwa di nuwa Khampat khuchung SAC ralhrang na le palak lei aton na I bia an irwa ve kapni lei ni khua a kier kho asachang timi natlak nak an ngai nu a Khampat khawhmi cheu khachu an kier changtia khawhmi pakhat ni achim Khampat khawhmi cheu khat ni khua a kier anga chang timi chathan le thawng zum lo in khua a kier ngam lo mi an umri kho kier ding a ti ding le ngam lo ding o lo tia Khampat khua in mi bom tu pakhat ni achim khokal tak in mepi anzam chung a Khampat khua number 1 sang in hlai nga leng SAC ralhrang ni mai an khang Mapi anzam athai jing thok in mai an khang hi asi tia thai asi Makweram tem Pakokku peng bin khua Pakokku Pengkomh Battalion ta chin buk pakhat chu SAC ralhrang ni an lut no cha a phaisa singsom sari lang man thilri an song tia mapira kap na sin in kan thai Hniang na thum zing lei swimalam prokluan a SAC ralhrang tha jang som sari rang ni chattu palak sakhan im bin khua tol chung hriam tlai tu phu sakhan chu an lut no SAC ralhrang ni flan u khua chu mai an khang nu a chattu khua in kamma lei a an rak lut arat kan thai bak a kan vadat thlatchal ralhrang ral lam an tlaw kan thai bak a sakhan lei kan kal a chun an rak khang di changtia Pakokku Pengkomh Battalion ta thin in ralkap pakhat ni achim buklu no an tarang a motorcycle hlei thum ria cho kusar mai thal zun thum zen kwan le bom ralhrang ni an lak pyak na ralhrang ni deu buk le cycle chu mai in an khang na I thilphur tu a khawhmi pasari an kalpi na tlaih atong min ha chu nizan zan lei a arak thla than na tia thai asi kan thawng chimmi arak zo I angai tu mapi nan za te chung a kanilom thai zinga kanitong chan te na lai